Дали би му советувал на некој млад да почне со e-commerce, бидејќи тоа е доста атрактивно како занимање, секој нешто се збори, секаде се спомнува тоа e-commerce. Дали би му советувал како ти изгледа тој бизнис на тебе од твојот агол, да го презентираш малце твојот бизнис и после тоа можеле да продискутира малце на кој бизнис модел ти би му го препорачал на некој сега, па ако може да се пронајде во тоа со претходниот тест и слично, да влезе. Така може на e-commerce да премине. E-commerce и уопште прво e-commerce е неодвојиво од дигиталnog маркетинга. Дигитални маркетинг практично ако си добар у опису, у сликању и у инвентивности можеш бесплатно да радиш. Сајт ти кошта да га закупиш 10 евра. Океј, имаш готове сајтове, значи за почетак ти тај треба. Отварање налога на друштвеним мрежама е бесплатно. Не знам да сте приметили. Ја сам неки дан окачио неки Reels на Фейсу, за 2 дана имao 200.000 прегледа. Притом, ја на Фейсбуку имам, веровали или не, 700 пратилаца. Значи, ali bio zanimljiv i to se šerovalo. Znači, nisam platio nikakvu reklamu. Šta tebi košta da ti napraviš neki reel o svom proizvodu? Ne reel, napravi bre 2000 reelova. To ti sve besplatno. Okači na društvene mreže i to ti je besplatno. Osnuj firmu koju ovde znam da je preduzetništvo podržano, nije ti ni neko veliko oporezivanje, možeš da imaš priliku da vidiš da li će to da ti ide. Kaže, pa nemam robu za pa radi stana. Nemam robu, okej, pa radi dropshipping, čoveče. Znači, čak ti roba ti ni ne treba. Prodaj robu. Kad je prodaš, trkni u radnju to što si prodao kod tamo nekog partnera, ili mu plati, ili mu kaži, za 4 dana ti donosim pare. Kad te vide koliko si vredan, daće ti svi kreditno na otvoreno plaćanje, daće ti na krediti. Ja shvataš? Znači, e-commerce za najmanje para možda probaš da vidiš da li ti to ide, da li ide roba, koja je marža. Ne možeš ti sad da kažeš za otvaranje banke ti trebaju milioni, da kupiš rudnik, da kupiš 100 hektara zemlje, treba ti biznis, treba ti gomila love. Ali gomila biznisa su upravo na ideji, na kontaktu, na genijalnosti, na inventivnosti, na kreaciji, na fori, na skeču, na zanimljivosti. Edukacija više nije, ono mora da bude edutainment. Pa nema fakultet za zabavu. Znači ti moraš spontano da budeš zabavno interesantan. Pa ko ti brani? Evo mi prodajemo neke rančeve, pantalone, imamo veliki problem kako da ih učinimo zanimljivim, šaljivim za klijente. Imamo veliki problem. Ali to ne znači, ja da imam više para, ja i dalje ne bi mogao da rešim taj problem. Ergo, neko ko nema uopšte para, mogo bi da ga reši. A ne trebaju mu neke velike pare. Zanimanja kao što su dizajneri, kreatori content, to ti ne treba, to su intelektualno i kreativno zahtevni poslovi, a nisu finansijski zahtevni. Nisu treba ti veza, kakva ti veza treba da napraviš neku sliku koja će da se proda. Imaš fotografije, stok foto, kaže evro, ali prodaš u 100.000 primjeraka. Ja znam jednog Beograđana prodao neku sliku po evro u 50.000. Njegova slika imala 50.000 downloadova. I sad ljudi kažu, on zabo sliku. Ali on je slikao 40.000 fotografija. Od toga polovinu, znači 20.000 slika je okačio na stok foto, neku platformu. Od toga neke se skidaju više, neke manje, neke uopšte. A ta jedna se skinula u 40.000 primjeraka ili 20 i on dobio 20.000 evra. I dalje broji lovu. I sad ti kažeš on je imao veze, nije imao sreću. Kako je imao sreću ako je slikao 40.000 fotografija? Kako je sreću imao? Imao je pare. Da, Nikon od 500 evra je kupio, ako je to neka imao kao rodio rod. Evo sad ti mi kažeš, baš bi volio da čujemo tebe.